Soal padum perkara binasa Islam. Jawab peuet perkara. Soal teh peuet. Jawab ta pubuat saboh buat ngan hana ilme. Ta tupua han ta tempo buat. Han ta tem meruno ba urang alim. Ta cela urang pubuat ibadat lom ji harus ba cela buat ibadat. Soal padum perkara tanda Islam. Jawab peuet perkara. Soal teh peuet. Jawab ta perendah dro sabe Islam. Suci lidah ni bak sulit dan sebagainya. Suci badan ni bak lubha dan tamak. Suci perut ni bak pajuh yang haram.